I zdravo ljudi, ja sam Delit Gamer, danas ćemo igrati Survival Games na MCSG-u. Pa ja ne znam baš ovdje nikako rute ili lute, sad sam trenutno zborio u trenutku kako se kaže, ali nema veze, ne znam gdje su čestovi uglavnom ovdje, jer ja ne igram baš puno na MCSG-u, ali mi da probamo da idemo do centra, ajde, dobre stvari, nisu loše. Brzo nas da niko nije našao nikakav sort da nas ne bi odmah na početku ubio. I danas nisam pripremio baš nikakve teme o čemu bismo mogli da pričamo, ali imam jednu temu onako o kojoj sam htio da pričam s vama, jer ne znam baš o čemu bi mogo tačno pričam, ali o tome bi sigurno mogo. A to je o mojoj aktivnosti na YouTube-u, pa kao što već možete da znate, ja nisam baš nešto aktivan na YouTube-u, odnosno ne snimam redovno, ali imam dobar razlog za to, a to je škola, jer ja ne mogu od škole baš da stignem i da snimam i da učim i sve to, ali dobro. Izbacivat ću klipove ovako 2-3 puta u toku nedelje, toliko mogu sigurno. Toliko mogu da nađem vremena, jer tu je i vikend i sve to, a ja ovdje ne mogu da nađem sad ni jedan sort, ali nema veze, imam dobar armor, samo mi treba neki weapon, čisto da imam za početak da se branim. Malo sam smanjio čankove, kako me ne bi bagalo dok se PvP-em, jer ovdje mi je obično baga dok se PvP-em. Zato sam sad malo smanjio čankove, ovdje nema častova, znači uopšte. Da se kad odem u deathmatch bez ikakvog weapona, ali duše meni je cilj da odem u deathmatch, ali sa weaponom i sa nekim armorom, a ne ovako u kojoj sam ja u šumu otišao ovdje, šta je ovo, ne znam gdje se nalazim, ja otišao negdje levo, skrenuo, ne možem ni na mapi ne mogu da nađem, kad stisnem tab tamo piše Stefan Man, izgubio sam negdje na dođi. Gledajte, ja ću na kraju sa rukom ozbiljno da pričam. 8 igrača ja nemam ništa, pa svaka mi najđe neki džaje ovdje sa nekim weaponom, nešto ima da me leši i ima me ostavio da u ovoj šumi da zginem ko čovjek. Evo, sad kad imam dobar armor, mene neće nešto ovaj weapon, a kada nemam dobar armor, imam odličan weapon. Odnosno neki mač, ne weapon. Tu smo još sad blagovo. Sve svemu ovo je bila kratka tema o kojoj smo pričali. Ali dobro, pišite mi u komentarima šta biste voljeli da čujete od mene, kakav komentar i tako dalje. Ajde neki weapon, molim te. Nemoj ovako samo da idem random ovdje za džabe. I joj, ja ću izginem čak, da ja možda da stavim ovaj armor ovdje da mi manje padam. Gleda, ne mogu da se popnem nigdje, jao. U server vas baš ne može se popnuš, brate, da igraš na server. Ajde. Ajde bre. Neće ništa. Vodo je, gle, 7 igrača, a ja nemam ni hrane, ija. Ajde makar mi gdje je spawn, pa možda i da se vratim onako u igru, da nađem nešto, drvenu sekiru da nađem, pa ja bi plakao od sreće. Plako bi ja dao od sreće, ne znam. Ajde, ja ne mogu da verujem, ne mogu da se popnem na blok više. Šta je ovo bre, 5 puta sam ovdje prošao najmanje. Ovdje penji se, molim te. Gle što su ugradili. Ovdje ne može niko se popne. Lele. Pa ja sam, nemam više ni hrane, brate. Onako, koju foru ja se popnem kad sam upao sad ovdje. Ima još u 7, hajde probamo bez weapona da odemo tamo u deathmatch. Ko zna da sam ja otišao, ja sam sa mape izašao 100%. Ali 100% vidio nema ni trave više.
Ovdje ne možemo izađemo. Jao, MCSG, jao. Ulaguj, to, evo ga. Uspio sam kroz lag da se popnem. Nekako. Šta sad? Sad ovdje blames džab. Jo, ne. Pa mogu bi opet ugličan ovako kao i do sada, što se. Ajde, tako tu. Ajde, ugličaj. To. Eto ga. Snašli smo se za sada. Ovdje, gle sad kad nema ni spona. Ima 7 igrača, ko zna koliko se još njih ovdje izgubilo. Evo ga crkvenik, posle 100 godina. I ovdje nisu timeri. Nadam se nisu timeri, pošto ja nemam ni šar, da uskoro neću imati ni hrane i uskoro ću crknem. Ponavit ćemo bora. Ne veze. Ja neću više trčim brzo, džabe trošim hranu. A makar hranu da nađem gdje imam šta da izjedem. Ovdje u ovu kojebinju. Ajde. Šta je bre sada? I telefon mi sada ovdje zvoni. Ja, i... Sve me snašlo i od ozgo i od ozdo i... Svašta. Jer to je ovdje neki čest, a nisam nekada sreći. Ovdje... Penji se... Znači sad pričamo ono randomu. Takozvanom gameu gdje ja ne mogu nađem ni weapon na ovoj mapi. Najgora mapa na koju sam ikad igrao jeste ova. Duša ne igram baš puno na ovom MCSG-u, ali dovoljno igram da znam da je ovo najgora mapa. Sad evo se popnem negdje na drvo, da lepo čekam deathmatch i da lepo crknem u deathmatchu bez ičega. Jedno, ako baš ostane lik low, pa ja da ga rukom malo izudaramo, sve ono neće crći i ne može baš od ruke da crkne. Gledaj ovo, pa ovo nema ni čestova ovdje, ono što nema čestova nego što nema spona ovdje nikako. Šta li je ovo? Da će ovdje i doći uopšte deathmatch. Kako smo krenuli, ne verujem. A ja se popnem makar na ovo drvo da izvidim nešto. Ajde. Eto ga. Ajde, jer ima ovdje nešto. Joglat. Nema ovdje toga. Ja, lepo sam počeo epizodu. I sad... Ćao, brat, ćao. Znači, nema ovdje ničega. Gledaj ovo. Šta li ja radim, možda da mi ne znate. Ja idem samo, šetkam se jer ne znam gdje su čestovi. A kako im neće da ima čestova, na cijelom mapi ima 3 česta i ta 3 česta su u centru. I ko pokupi i evo ga jedan čest. I iz neba pa u rebra sword i to kameni. Znači neću ići u deathmatch bez ičega. To, ja sad svi ja pevamo, imam moj sordić, kogod doći nek dođe, ali ja nemam hrane. I nemam s čime da se regenerišem. Zato sam crkao unaprijed, u najavu. A sad neka hrana. Sad idemo po hranu pošto imamo solidan sword. Kameni sword. Sad ja se popnem na ovo brdu ovdje. Znači sad tu ima nešto što bi meni mogla se svidi. A moram opet da gličem. Ajde, eto. Ipak je dobro nekad zagličati. U bloku. Ali ipak stoji da je ovo najgora mapa koju sam nikada igrao. Jao prije, šta je ovo? Nalevo ga odmah sada i stopa. A opet da probamo da gličemo. Gledaj smo gličemo. Ajde, tako, bravo. Tomićo. Šta Tomićo, i desno se papa. Na neku brdu, ja sam malo smanjio čankove kako ne bi lagalo da ovdje zbog PvP-a ne vidim ništa, ne vidim sword ispred oka. Ima neki čest sa hranom, brate, mili.
Šta je ovo, neki kanjon? Odemo da crknem sam. Ja crkavam od hrane, to sigurno. Ne znam šta je sada ovdje. Evo ga još jedan neki crku. Aj, još jedan pa idem u deathmatch, ajde. Aj, još jedan pa idem u deathmatch. Još jedan. Da nam hranim. Ali dobro, bit će dosta. Dovoljno u deathmatchu. Valjda ovo. Ako bude ostalo do deathmatcha toliko. Evo neka zgrada, yes. Aj sad tu neki chest. Znači, molim te da mogu makar da se nahranim ko čovjek. Jao, evo je krava. Jao, evo je krava. Pa što volim krave, pa to nema nigde. Evo, dobili smo malo hranice. Sada se najedemo. I nismo se opet najedli. Pa da, kravo, šta radiš to bi? Jao. Opa, ovdje nema ništa. Nađeš ovoliku zgradu i u njoj da nema ništa. Pa samo treba se obesiš i ništa više da ne radiš. Sija nešto, ne znam šta. Evo je jedna lepa kokoška. Tako, dobio sam perje, to mi neće trebati jer ja nemam ni stikove, ja nemam ni fishing rod. I evo izgleda da stižemo do deathmatcha. To mi kaži. To mi kaži, stižemo do deathmatcha, to mi kaži. Yes, makar do deathmatcha stignemo, ništa drugo. Makar sam full i imam dosta loš armor, oni su sigurno full iron. I ima da puknemo kod bugarska skupština. Ajde. Ovdje spada šta... Gle, oni nisu, ali imaju sve iron swordove. Molim te tim, znači ono kao boga. Ajde. Mi malo se ovdje šteknemo ko najveće nubare. A što mene, šta sam ti ja skrivio bre? Seljačino jedno. Seljačino. Yes! Drugo mjesto ljudi. Drugo mjesto nam ne gine. Prvo mjesto to ljudi, vinali smo. Znači celu partiju lutamo levo i sada pobedimo. GG. Yes. To. Znači pobedio sam posle lutanja 10 godina i 14 dana. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!